na yaila I korinito fai maile tu stala ua fatu I ese mai o taia ma upuleanga ya te ia wa te enda pe e o taia le mesia ma le faaola tanga tele na faia I ke riso na fua ai ona sau no manino le apostolo e a fua I le aso nei ona o walu inu ese muli ane fai maile tala e toa tele tangata korinito o e na whaalongo ua whaatua ma ua papatisoina e Paulo. O te tonu fo I o korinito na whetalai ai le atua ia Paulo e ala I le whaalinga I le pō. Fai maile atua ia Paulo aua e te fefe a ia e tautala atu au wā o te ia te oe. Ile ai fo I se tasi e oso mai ia te oe. E whaasau wā mai ia te oe, au wā e toa tele o tangata o I le nei a ai. Sa iai pia o ia I korinito, e tausanga ma masina I ono. Sa o atu ia te ilantou, ia fionga pa ia le atua. E ui lava, sa tusi lima I utaia, ma wha masino atu ia te ia. Ui lava foi, wala tau whaia morianga pepelo, ma tau mawhaia moria ai Paulo I le tula fono. No winga sa le I whaingo fie le whea ngai ai o Paulo, ma whaafita auli o le ngaluenga. O mea ia na tutupu, a o iai ilana tala inga I tutonu o korinito, o lona winga, o Paulo, o le tangata malanga, sa wheta ia I lava ma whaafita auli, a e sa ngalue pea, ma le whaalongolongo ti ngā, ona o le mau ia ke riso. Le vaenga le mta upu sa whaita wina, o le toi foi atu o Paulo I lona a inga I Antioka I Suria, ma lona wha moe, e ui atu I Yerusalema. O sa uni le apostolo e tuok le ai o korinito, ai folau atu I Suria. Neana ia sele mama ai lona laulu I Kenikeria, o le ai I le tu I se sae o korinito. A le sele mama o lona laulu e fōlinga mai, o le whaatinonga o lona nganga whaaftai, ona o le iai pea o le anga le lei o le atua ia te ia. Ai le ngatai lea o lona wha e fia fea lava le ai Yerusalema, a o le tau nuu I lona ainga I Suria. Kenikeria la lea iai le wafu, ma o ina tu waa atua I loa, mo lona ainga I Antioka I Suria. Peitai, na ho I ngā tai o Efeso, o na uru fale lea I te tonu o Efeso. Ia maa ngai atu fo I sunako, ma la tau wheloa I fo I mai utaia. Nea laulo ta ue whai upu o whai mamatua. Na mana na o I utaia ia umi se taimi, la tau te whelafo ai ma Paulo. Peitai, na manatu Paulo, e le te tau o na mau wailo na taimi, awa o lea fia a fea Yerusalema, ma o si tau langa atuai I le atua. Leala lea na ia tali atuai, au te toe foi mai ia te outou, pe a fina ngalo ai le atua. Ia lea ana tau nuu Yerusalema e tusolo na manao, ma nga ia tuloa I lona ainga, ma le ekalesia I Antioka, I Suria, ma mapuane ai. Ona toi sa uni foi leo Paulo e folau, mo le isi fo iana malanga wha missionary. O ngai o inga umane I Paulo, o lo atangia ai, o ia lava o le tangata malanga le malolo. E ui o lea ua toi foi I le a inga, ai na tau mawhai lava e sema so na taimi, e osi tau langa ai, ma whaafetai ai le atua, o le na tai malanga ia te ia. Le atunu ue, e tā ua te lele, so I fuanga lue o Paulo, e whai ma whaatai inga le lei mo I tātou. Paulo le tangata malanga, ia au le tangata ngā lue foi, e le malolo. Tinga lava le tau whaaleanga mai o iutaia, tinga lava na la tau fasi, ma mo whai morianga se ia te ia, ai na toa pea le tai. Sa ia te ia lava le lotu tele, ai na maua fo ilona toa file mu, o na sa iai le atua whaatasi mai ia.
O mea mamafa ua mama i le apostolo. O mea whaingata ua whaingofie. O mea leanga foi ua talia ma le loto maulalo. Ina ua au le atua i lana au nanga. Le atunu ue, tātou ngā lulue ma le mautinoa, o lo wha malu mai le anganga o le atua i o tātou lunga. Awa tātou te wha vai. Awa foi tātou te apo le pola e motu mai tua. Tātou ngā lulue pea ma le wha maoni, i tiu te mawhaiva ua wala awina ai, lo o tau soi fua ma lo tātou wola. O fia lava e te ngalue ai le nei aso, awa lava e te loto vai. Ngalue, ma whinau pea ma le loto maulalo. E whae aina ai e le atua, la tātou au nanga. O le whaalinga fo i le atua ia paulo i le pō i kolonito, aua e te whewhe, a ia e tau tala atu, au wā o te ia te oe. O le alale nā o le malo lo le apostolo, ti ngā lava o na whesaua ina le fōlaunga, ma whawhati pe au langa vale o le ngata i whale. E na mau pea le to vai. A o tanga ia mau winga nā o le tangata, ua sā uni wholau. Ma e iloa i fo i tangata, po o se au waa, ua lava tā pena. Pe ia o upo le atunu. E iloa ale tau tai mā te pala i aso leanga, ma solo lo wā. Whapena ale ngaluenga sa whea ngai ma Yesu. Ngaluenga sa tau e mua ma inusia. Ai sa le i malo lo. I lona ngalue pea e whaatau nuu le fina ngalo le atua lona tamaa. O le na awina mai o ia i le nila lo langi. Na ho ai sa tauro, sa maliu matanu mia i le tunga mau. Ai na toi tū manu malo. O lo tātou taunu unga fo i le nā i le ola e whavavau. Pe a whai tātou te ngā lue pea ma le wha moe i le atua. E ala i le fisoasoani mai o lo nā nganga. Manu te le ina, le ne yaso, ma ia tū mau i le atua lo na ve inga e whavavau. Amen.